UFC 330 an hai le ta Ropuina lal khum le ne na kawnghren tu ba khovel ram sang five fence ten an thei hil ngai to lo tur kan mu chak tak mai insual hnuhnawm tak lo tur ten min muak me kani mixed martial arts lam ngai ven thin tu ta la UFC lam tuipui thin tu te tan chuan UFC chanchina nuai bau thei to lo tur le nakin huna po soireng kai to tur insual hnuhnawm kan hmu don miu wangin August ni so panga kaini ramlama tun kar top chone jing kara insual hnuhnawm lom tur UFC 330 lo thleng to mai tur hi khuanu za ngai na kan changa kan dam tha ani phot chuan en mai athiang lawang ora mizo fight camp channel min lo thlir sak thin tu te zong ama sign in zawain chibe level ola tuntum video karon soi chho tur hi Conor McGregor le Khabib Nurmagomedov te wanglaya khamlo taka fight fans kan lo mu to thin McGregor le Khabib ata insual ang hiala atho ni na part 2 anga ngai thai ti te po soi lok thai ania the guest fighter le Ireland fighter ta in bai non le na tur di mio wangin Ireland mi puiten an lo tlom to naka an na thai hil lawa Russia rama kho pakat Dagestan le Ireland ramin an ram fighter thets hu Khabib le McGregor te in tontuma an mi huaisen an pasal tha Conor McGregor chak lo lai an mu nuwa an lo ming liao to na laka chan chuak tur Ian Garry an nei le tak miu wangin tunari chuan Ireland ram mi puite thoma ring tan le ta le a le lama Dagestan lamin UFC pound for pound ranking a pakhat na din mun lo mek tu kumsom chuangot mai octagon chung atlom lai mel an mu to lo UFC chanchina ro pui ber ania ti te po fight fans tam takin an soi kai chhoni mek Islam makachef an nei miu wangin Ireland mi puite ai main chaktura an in rin na thom ala lian jok te po ati thaya ram pani mi puiten an ram fighter ve talaka chaktura rin na lian tak an bei sei ve dona an bei sei lok zo na chana aom hun turaro tun kar top chone jing kara UFC 330 main event ta fighter pani te in machan zo huna kan rat huai to don kumin UFC fight kata insual nga lalom ber tur te jinga mi tia soi thai Islam makachef la Ian Garry te insual ma chi hian sakmel tha octagon chunga lu to ero chuan amachon fighter ta reng ana thei ang bara siam tuma ne na changthin UFC strawweight champion nirai nunrong mel thai Mackenzie dan la in buan thiam MMA Julian Robertson ten mai salam in elna UFC strawweight champion kawnghren an inchu lai fight kan mudon bok ania thon thuro pui tak mai siama aom na tur he fight hi lo thleng thoi to mai se ti hi ram sang tanga UFC ngai event tu te aw la ni mek ola kan ha le tlan UFC 330 chu a kau kim do zokin an chanchin malam nen zong i han soi kai chun jam chho vele dorang o UFC lightweight azona trum som ne na a chan join Dagestan fighter Islam makachef ma fiana how tak pekin awma kati hunlaya UFC submission artist le amachan fighter te rulin asase tura vial kola azial chautak ang maya ama ding fighter tare reng buana lok tlom le mai thin Charles Oliveira UFC lightweight champion kawnghren an inchuhna insual kan hmuwa Oliveira an a thatna le ropuina bera a ai ropui le thazok Dagestan fighter Islam makachef amachon miu wangkhan arm triangle chok mangin Charles Oliveira ne tu Islam makachef khan UFC lightweight champion kawnghren kha kumsa ni somni pani October thla khan aron shreng chho chanta khania UFC champion kawnghren lo chuak tu UFC champion lo ni to fighter than khate zinga UFC champion kawnghren an chen nu atanga rai lo te an ma ding fighter dang talaka an champion kawnghren hun cholowa an tlom lai mel kan mu zui tak fighter tam tak an lom towa ma se Islam makachefero adana dang tlat thung Alexander Volkanovski an ne nuwa Dustin Poirier le Renato Moicano te in azonin UFC lightweight champion kawnghren
chumli ahum nuwa keji somsri huang in elna UFC lightweight in elna tangin keji somsri priat huang in elna welterweight lama Jack dala madalana welterweight striking nei thaper tia ansoi chhone mek kumsang hi so panga tanga amix martial arts kherira chaklo lai reng nei lo azona tum sombriat ngot mei chak zone thai Australian fighter JDM ngai mai kha nain ground control po Jack dala madalana laka khat minute som pakwa zat mai anai nge a madalana ne tu Islam Makhachev khan UFC welterweight champion kawnghren a hreng chhunjom ta khania UFC fans zinga then khatin soile tur chuang omlovin Islam Makhachev UFC chanchana fighter Ropuina berania UFC weight division pahnia champion dilai mek mani se featherweight dalpa tia soi thai Islam Makhachev nana an in tumma UFC pound for pound ranking a pakhat naom Alexander Volkanovski trumni ania Ropuina takin lightweight a ro arel chunjoma chuta UFC welterweight champion Jack dala madalana asople shep boka UFC weight division champion kawnghren pani lo chuak ma se a fight ni na thin lightweight lama rai tak ro arel baka weight division pahnia champion Volkanovski le madalana a ne miu awang hian UFC weight division pathuma champion angkluk hiala achung changi soi thai ani mai no mi ti hiala ngai dan nei tu de pokha an om chho man nualani tun haya UFC fans tamjok ta ngai dana phei chun Islam Makhachev UFC a fight nei chung chu ne tu an om don lo ni hi ti de thleng maya a chan chin soi tu de pokha tun haya anan pung thar ve boka UFC a fight nei nam sebara a chaklong a chan ero soi zui reng a lo to lo ati ani mek lai hian welterweight a hian champion fighter thatak tak ani em tia han soi kai chho tur chuan fi na dang pal tlang tu ala na ye welterweight fighter ta zinga ai lian e pumri lian jok ta hi han ma chon se eng tiang taka thange ani ti hi fin aum mai don ani ti tia UFC fans tam takin Islam Makhachev chanchin an lo soi kai chho vele zel ta ka wangin Islam Makhachev tan fi na dik tak aya inches nga lai me sang fit dukle inches thum ngot me sang Ian Garry UFC welterweight contender thale Islam Makhachev han ma chon tura du tu samber tur tia soi khai thai striking nei tha a striking mai pi lama down game nei thatel tho boxi Ian macho Garry ama chon don ta ka wangin Islam Makhachev ngai point alo soi to tun din mona heng welterweight fighter ta hi fighter thatak tak ania heng zinga a thabar bar ta ma chon tur hian ka in pe khowela fighter thabar kan izia phaulan chunjom zel hi ka duani tia alo soi to UFC welterweight fighter thabar ma chon alo du to na chu chhani nom don ta ama Ian Garry tun din mun UFC welterweight fighter ta zinga Islam Makhachev laka fiatna dik pathei tur berangai aron ding don tangaya Ian macho Garry hian kumsang ni somnia the Dagestan fighter Khabib Nurmagomedov le arampui Brazilian fighter Conor McGregor te borok lian tak ngai nam te taka alau hriat to kha Dagestan fighter Islam Makhachev laka ti nun tomin athiam thil zong em kim hlan chunga Makhachev kawnghren ko lai chusak aron tum don ania Australian fighter Ian Garry hi betting a chu underdog zok amma ni se Ian Garry laka UFC la jan le fighting journalist chen khat ta point chak tura rinna an nei tel ve tak miu awangin he fighter kumsari kumriat ani tanga boxing lu chila MMA lama sunu tam tak nai mixed martial arts khel tura fighter complete ani ye tia soi tha Ian Garry hi Islam Makhachev tan olsam taka fight nei pui atumani chuan Islam Makhachev tlom lai mel po hi kan mu ve thut thei ti te kan hriat tel te po atul chho ve tho ome Islam Makhachev grappling nei thajia Ian Garry hi na thachianga Makhachev ma chon tura ain pu chana Brazilian jiu-jitsu chor chhonaram Brazil rama apuan thua terin in pu chana hun rei tak alo nei chho to meka Charles Oliveira ta gym le training nei namun chut box gym Sao Paulo lama ngor takin training camp nei mek training partner thale fighter dang thatak tak tenen Diego Lima noya Islam Makhachev ma chon turin Islam that ber na mola lo chu chat thei turin ngor takin training an nei mai pi lama Damian Maya Brazilian jiu-jitsu thiam hing thang noya Islam Makhachev take down laka
a invent theina tur zong hre ranin ngor takin in puah chana anaya fighter in ring tok le zola a chuak chho mek zel Islam makachef nena in machon tu Ian Garry in puah chana thanaya fight anei tur hi thil mu chak om takpo ania a chan chu UFC kherira a chaklo om chun safkat Ropuina nikum macha kum sang ni som ni pali kum topa a hne lo tum khan short notice fight neya karthum chi oma Belal Mohammed a fight thei lo wanga safkat Ropuina machan tu khania khami tuma a chak lo na chandana khan Ian Garry UFC finisher lom tia an soi safkat Ropuina khan chak lo dei lowin a fight na nong tum som pariata finish vek anaya ma se ni tampo omlowa he fight ka thi chan him ka duwa wangin karon pen chuaka ka chaklo na chanda hian min sop amo chiang taka kalaka hne na chang ani lo zia in huwe in puah chana mu mal omlowa welterweight fighter thaber jingami hatianga kalo bailet thaini chuan thataka in puah chana nei chunga ka insual hi in mu chho zel huna champion fighter dik tak yan machau Garry hi in mudon lo ngai reng rotin UFC fans an hena thu alawin tiam to a UFC career trum som pakhat fight anei to safkat Ropuina falaka chia hne na achanglawa chuti rualin Ian Garry a chak na chanlai mutu te hna a thulo soi to kha atakin athlen dik tir chunjom vele hal tun din huna UFC welterweight finisher thaber ta jinga min mek kut thak na mai Carlos Pates nikum April thakanan le khania tin nikum kum top November thakan UFC welterweight champion kawnghren lo reng to wrestling nei tham mai Belal Mohammed tekha anan ne chole tabok khania nikum November tha Belal Mohammed an ne zo post fight interview anaina welterweight ranking a pakhatna omek UFC welterweight champion lui Belal Mohammed katodol zawchi Belal hian min take down thailawa Islam nang hian min take down hiron tum ve chin ro la hei hi lo shero khovela fighter thaber kania kei UFC welterweight fighter thaber la ka hian ti tur inei tin shiala min machon tur hian contract ron ziak fel vat ro ka weight division omna nge ai ron kala lal ang maya rawrel iron tumna hi kai Ian macho Garry hian ka chu sak don che ilal lukum chu sak tur che hian khoya po eng hun le eng huna po ni se karan kaldon chu wangin he contract hi arang thayang berin lo sai no tin Ian macho Garry Islam ka chef vau Islam ka chef la Ian Garry te in machon tor bo ro po kha atira chon an omzui chove ngal mai bok te po kha an han ni masa te kha ania ma se UFC welterweight champion lui Kamaru Usmanan Islam ka chef machon adu wangin Usman la maka chef ta fight nei tur thutang thleng mai te po khan an om chho man hial khani khang lai chove la po khan Ian Garry mol mai khan Islam maka chef machon te lo kha lawa Islam itana fiatna tling to lo tur la itana fight ulsam le buk rit lo jok Usman ta ang machon ai chuan kai hi min machon ro tin maka chef kha a chau non le a Islam maka chef an e khai chate te wak mai min han chau mai chu le ani chuan a ka top thlengin tran lo tum la in machonang miang tin UFC lama kumin chunga an voi khat fight ve na tura kai ni ram lama tunkar top chone jingkara Dagestan le Ireland part 2 tia soi thai UFC welterweight champion kawnghren in chuwa Islam maka chef ala Ian Garry ten nikum lam dei atang to in chawna than thu an lo nei to chu atak rama chantirin am don ta fighter panite fight nei zo huna atlom velo lalnu Ropuina ni sa pui to na tia kan lo sak dual thinang khan Dagestan mi puiten atlom le ta chuang lo maka chef Iris pachal Ian Garry to na tite an lo ngei to chok ve don ti shianan hun tam om le talo vio Islam maka chef nikum November tha Jack dela madalana anne no atanga ni rei lo te Ian Garry Belal Mohammed aron ne vele hala kami tum khan Ian Garry khan Islam maka chef insual pui adu thu te khan lo soi lang to hetiang ani chuan nikum lam dei atang to adu thu sam fight anei thei don ta ga chuan Ian Garry hen ti pal thil thu mai chuan maka chef aron ma chon don lo ti chu thil chiang alo ni le ta UFC kherira a chak lo om chuna in puwa chana nei thalo le short notice fight ana iwanga ne na chang lo ni ai ngai Ian Garry thol takin kum khat dau tho Islam maka chef ma chon turin aril ru le suang to nanen
ama athathai ang bar in buat sa nain Islam makache machan tura aron ilan arin ngal panga atiang te an ni le zel taka phei chuan Islam makache fan alo machan to fighter zong tenena te khin point Ian Garry hi Islam makache fan na thei turin abu karit ta berangem ti te ngai tu na aron langa Southpaw fighter Islam makache fan agrepling baka athatna ale kick thatzia minlo mu to thinna Volkanovski nena anin machan truma fit nga le inches duk chaw sang Alexander Volkanovski alua apet thuk ang khachu fit duk le inches thumngot mai sang Ian Garry la kai chun athlen tir non arin omlawa chuti rualin Xavier Mendez le khabi baten hoya hun dai tak training anei na hi thengil chi ero anilawang Islam makache fakot Xavier Mendez an akai shwanya hoya UFC striking nei thaber berta zinga ming chuang tel turin Luke Rockhold ta Cain Velasquez le Daniel Cormier te ho alo cher chuak to fighter te laka tanga striking mu tam du mi he ko sian heng ho zong belbom ang me tha striking a po tha thilman chakla in siam ram mai me mai tia a ming alo soi to Islam makache striking point da niam thai ani do lo Ian Garry Islam makache ama chon huna invenator anga angai do na fighter pani te in ton huna an fight ni dan tur te po amit tha lok do thai tran all sam zonga soya octagon sirbanga Ian Garry Islam a in man be tir do renga ni chuan engkim hi atom hal do mai thai ma se aris sei zok na le asan zok na mangtang kaya makache falaka distance fight meya a chei zeu zawa round thum vel thanga a in veng tlon chho thai ni chuan din mun tha ading ve thut thai bok lelama Islam kache point Ian Garry laka take down nei atubanga abuan thureng thei lo ni chuan striking manga bai chun zoma Khamzat Chimaev le Son Strickland te in machan kan mu tuma Khamzat Chimaev an adu anga abuan thluk thei lo Strickland laka standing fight anei reng ang mai dekha he fight a hian kan mu ve thut thei bok ma se kan han soi kai ta Khamzat Chimaev an Strickland amachan tuma a fight nei danero ari na weight cut ator lo wangani ti dekha kan lo mu to tun tuma fight nei tu Islam makache ve thungi chuan Jack dela madalana amachan tuma ataksa ai chuan tun din muna ataksa hi athat to zok fe thu te welterweight fighter dik tak ani to zia te alo sei lang to chumi ti chiang tur chuan a coach Xavier Mendez ngei po khan Islam makache fati rol masal hi kg nga velin alen belani tin alo sei tel ve to bok heng te ni wang hian Ian Garry nena in machan tu Islam makache thazok le chakzok te po kan mu ve thut thei reng ti kan hriat tel atul chawme chan chin lom om tak amachu Islam makache hian fight anei to lo mai ngam ti ta Islama last fight tu rani ti chung changa zo na le thup war peleng te po kha an om vak maya amara chu kha Islam makache hian ran soi chiang ta UFC fight al nei chun zom zel tur thu a soi le ta ka wangin Islam makache fans tan chon chan chin lom om tak ling tur ani chhomek UFC middleweight champion Louis Anderson Silva win streak azona trum somporuk hena changzon theini na makache fan ani ro nuwa atrum sompasri chakzona ni turin Ian Garry la ka hian hena a chang thengem ti chu kan that thuai dona Ian Garry line a that namol ngai a hian ne ka dowa aro pui wang lai taka alaka hena chan hi ka du thu samani tin makache ne turin swang thuna du thu samani mek bok UFC 330 main event in machan tur Islam makache la Ian Garry te in machan huna fighter pani te zinga atu ve poilo in liam ta se ro khot na dang wangin he fight hi lo mu thei lo tale zelila back up fighter hian tun din huna undefeated record nei lai mek Michael Morales UFC welterweight fighter ku thlang na le knockout nei hnem tak mai Michael Morales ala om telve thlat boka wain a chhebra Islam la Ian Garry te fight hi mu thei lo ta thut don po ni la fight mu nam takin min muak me ka ngai thayania chuti rolin tun din huna Michael Morales hi kai somriat paruk velarit ani mek te nimin lama a video post an ta lang zoya hetiang ani chuan ninga niruk chung velin ari na kai som velin Michael Morales yan ati nia mangai do na ma se Morales an engkim he fight ka thi ti lo tling tur hian ka thei to ka chwa do ani tia soin steam bath weight cutting le sauna kan tiang chi khan ari na ti zan atum lai hlim thla te po an postel boka
tin Instagram lama a story a po Philadelphia a thleng to ti kan hmu le zel taka phei chun a ro khona dang po om se fighter hnuhnawm tak kan hmu tho don ti te kan soilang tel vele sham duwa engpo ni se title pani in chuwa Mackenzie Dern le Julian Roberts Nitten strawweight title in chuwa an insual huna tunge chakhang ti te Islam Makhachev la Ian Garry ten UFC welterweight champion kawnghren in chuwa anin machan huna tunge chakhang ti te chu comment section lama ka video min lo thlir sak thin tu te chan tura in da non vele phot mai don tiang ole tun malama kan video ron da to thina UFC fight live video te karan da tel fo thina ma se khanga ta kan UFC lamin copyright strike an nei du tak e mawangin kan channel kan han ven nan tele atom zo ka copyright strike laka kan lo in ven nan te pon yang chu fight live video sai tak kan da thin ang te kha karon da tel lang thei chia talawa yang te ni wangin ka video milo thir sak thin tu te chunga po thu pha karon choi du ani chuti rolin hang fighter te chanchin kan soi chho na le video thin khatha ta hi chuan a thai anga tam hi ron zetel kala tum zel ani ti tun tum video UFC 330 thilok na karon nei mek ti top main karon soi lang vela chim shemani